प्रुडंटान म्हापशेच्या रस्त्यांची जाल्ली बिकट स्थिती दाखयल्या उपरांत आमदाराची PWD मंत्र्याकडेन बसका जाली। म्हापशेचे सगळे रस्ते दिवाळी मेरेन सारखे करतले म्हूण आमदार जोशुआ डिसूजान आश्वासन दिलें। Honorable Mantri Digambar Kamat कडे एक बैठक झाली with regard to all pending works in the city constituency of Mapusa, whether it is regards to the bad road. दोन दीस पयलीं एक आरपोरा ह्या विलेज पंचायतीन एक तो भुरगो भायर पडलो, तशेंच फाटल्या आठवड्यान कुचेले भागान एक तो भुरगो म्हापशान एक तो भुरगो भायर पडलो with regards to the bad conditions of the roads and the rain that has destroyed all the roads in the city of Mapusa. So Honorable Mantri आमकां assurance दिलेले आसा with meeting was held with chief engineer and बाकीचे PWD चे कोण officials असले to expedite the repair of roads on urgent basis आणि उरलेली जी कामां आसा पावसा उपरांत रोखडीच जातली। आमची जायते roads are due for resurfacing. Most of them are tendered, some work orders are pending, some work orders are already given. But आयज परिस्थिती जी आसा with regards to potholes, बरेच लोकांक जायतो त्रास जाल्लो आसा. You can see it right, it is a situation all over Goa. Honorable Mantrin सांगला येता ते आठवड्या भितर they will float a tender of potholes to restore all roads across the entire state. So म्हापशेकारांक दिवाळी पयली रोड सारके मेळटले? बस दिवाळी पयली रोड रिपेर जाता. I think once restoration starts post monsoon, that's the time the entire work orders जे दिलेले आसा ते commencement जातले। प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी।